too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one god nie the only one god in GH eho ana de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na me recommend emamo too much GH. Too much GH and when you go so I will say midi edina na ama ouza na dan me timi just say ya ensem na aba and the say be kan wasem enu nti na ne dey minimum edi enhyiemu yi na ye na no ada and be to just say abrantie bi and ne girlfriend abrantie we 52 years Patrick Asare on a girlfriend Mavis Bripa we 27 years no woma bopo afre phone number bi say enka womo pe ye contract killer si bi no makokun abaywa ne kunu e dia mo say no betimi enya fa wondie edi do akoso te say omunya problem bia e we chire na story we e break here hu say police for ye womo line e call na mo make here na koto mu no ACP e o menhia divisional police headquarters one no ACP ekoto liar ekoto omuma no wotie no sheda de for womu etie womu nsem ehu se dabi nkofo we oma free adwenboni e wo mu trim eno nti wo ye lie e ma ofankofo mu so akwadare e wo ye ehwemu ye ba ne criminal cases o makodare o mu te so mu nim te na nkofo o mu tim de no te na makwan esitie no wo de call no e hye wo mu sa e mo mu su tracy ye ehu abrante no na ehihye be chire mo chi abrante ne se wo mu invite ne e ba Kumasi ekura efene hwefi o se ho no mo wo enti ho no betimi aba settle eye contract killing no a o pese yenye emfama no enti wo mo hye mu wo ho a na wo mo nsa etimi ka abrante na dinde Patrick Asare 52-year-old no so eche mu se nyo ononko na woni wo bi fofo ene ye san hyehyɛ na onka kono ene kire se wo betimi adiboni se ono so na makwan se wo mo enye san hyehyɛ nti odi police fo anim no makɔkye onka kono na wodi police for enim no do mko cry a fan of Pame ewo Atiwa West District ewo Eastern Regional honum and I almost sa ekoka Mavis Bripa or the girlfriend I want to 27 years and waware Kujo gato 50-year-old man on any what a mammy and sana sa nikunu and another woman pe ekunu na police for enter camp for we mienu no and some no ebie ya toto man wo kan sem bebre ena we si we hu bibi egumeni so eye oba no se oba ma ne hu bibi gunani so oba ma no te dabi oba no ena Kenya bibia ono no de nsem ni aba ono kra na ye plan no enu ti na kwe nsem dienu na we ena ma nsem trofo etwe ben oba no ni kun na nkomo pe na kun no bi se na no asem se na asem no esitie eye no kware se eye na yere no wo no oba ma fofo hye no ono onimu den na sei ena abrante no so echechere nsem emu da wadwe timu de me hu se wale me anfumu so bia ma na mu nyame na wo se oni ne ba ko se obi be da han na so mi me fa han ti so fu so betem be 3 bi na da ko pe da ya metuma da ma fa ono so ketere me se ono so pe na me de ma nte tire no a na me tete enze bi na me de sampam no man fi ha obi ketere me se asara na o tumi hu se atwan eko beno no nche oni bench so the friend that talk to say mate say ese woni asara etan elpin bench so ba wani for the mesa ono so kache say dey bi ene no kure ana mi so me twa so because me ti o say e bia o ma ele o fi no ho e mapi ente no mu na me so me kache say asara no onye o fi mi fia o ma na duro say won fa hu ada no ma me na ni be ono so ye na bi say say de o tu mi ye kire say me didn't did and it said now didn't na first ban obi se ne pa otumi bo amane o se nde ase na no ati e wo sase no ba we na e ba ni de na no mo edududu ati na me se de de ese ne tu hu se akola we nyen tumi na o de sa no pe sunsun bi e na working sanka wa nye sa mere sa adruma kamere de assemble ko ntumi so enye sa no na dimi de obema ebusiafo sena abrante Kujo gato a nkofo ebon ho po ne yere a waware no ene ne boyfriend bon ho po so meku no no de ne nsem abetudwa e wo honom na wotie ne nkire mu yi a ondo nim se eye ne yere a won ne te a waware no ne wo ma miensa no ka ne yere de
ka no kwafo pande anka no number 1 ewo na brabo mu ne we ka no kware bibie mu no wo ka che ne kunu opemu e ka che no se wo bi ase ne po se wo bi ye bibie wo mpe wo be ka ne a che ne kunu nti ne kunu se bra wo ware no ebesi bra ensem yi epie no wo ne ye pa de so ne no asem de dabi ne hunyi asem bia wo ne ni asem bia na de ono ejidi pa se eye problem se wo ko to ne yire no so ewo police station wo bisa na no asem ne reche mu se eye ebre bi krapo no the boyfriend Patrick Asare e ma ne dro se wo fengo adwane mu se na enuku ni dia obetimi ato na wo metimi akoso e wo mu relationship no emu na no e na ne we ne e chem se bra o ye na adwen se okoye sa de no adwimi sa ba ne tim se dabi de anuku no ono ne sa eto nse adidi enu ti se obedogu adwane ni mu a wo bedi bi no no so efem ewu nti wanye sa ade no na no na ma ne hu se dabi ne yire no se wetimi apemu aka nsem actually de ne yire no wodo no enu kwafo pa no hu ni se enye bibi pa ne yegu egu ne yire ni so se na ne yire na aka ne kane enye bibi ne yegu egu ne yire ni so a enka se we enye ade akode be hinta no because ade akoye se we bi ba ne yire akwemu po so ye abayua 27 still na no be akono nti de amema hia no hu ni so ye single ebi wo ho hia no mo se ne pekra wo no ne kunu obefie de be kache because wo guo e wo do de ma no nti se na ye ya eye Patrick Asare etimi maneuver no way eye no ho kitekete bi bra ne fie e be de ne wi feel same party won de o say be ye se Patrick Asare o suman bi anaso ba ye drobi etia ne yiri nto no party o gidi pass Patrick Asare no e na e problem na ne yiri party woni ni asere nti e be ya eye police for enja no cramp no no ne yiri nde or ne bone a chen because ne yiri no ne hu ni asem odo no still na eye ni maami so wo eye Mrs. Bepo no a ono social clan no se da beto ja se ne ba na wo no oni no ne ba na tie se ye ka asem pa di wo fa bi hinta ne da asem bia wo pemu ka kire no se eye suma se asem ne na ba bi ma se ne kunu asem entokosi fie kura wo ba fie e be ka kire ne maami nti se asem bi se emu odu se na emu rem se wait ban pe man kan kire ne kwado no so gidi efua ne ba ne kunu so se ampa se ye Patrick Asare no coach ni no wa ye ne ba ne eduro bibi e do hugu ne ni so e ma no etwitu sa na mo no pa de se obawe ne ni wa pa de nka wontimi e fa ne sa da de kra ne ma etuta ne ma ye nkwala myensa nkwa ne mesa de pa ne ba ne tim se won fa ne kunu echi na biem su no won mo kwan se won kunu enfi at for we asenti e be ya police for enya ne ba no emfa e ma no se na ma me no so e de ne nsem e tu dwa assembly ko wontumi so enye sa and the Obama on the Uncoji, Balmere, Bonibia, any track of the vanity be a woman day. We do say you're an agent. The banner be out to make catcher and Baba catch them. I mean, tonight, did you cry to Miss C? So Ben Macron on the Bakuya. Obama is on your Benadia. Tim Bandy and Adrian, and Tim is Remy. My family, I'm was shot. Will name a grandpa so come. Master, my mobile. Ye mobile, will you ask me? Ebusia for mama no so asem ela wode aso na kofo etie eye ekunu a ye bekunu ene abawa Mrs. Bepo ne mami enum atom da to de na kofo bi sa say na nti yetimi ye weduro na ongbakwa ye weduro no wo ba weduro wasama wo poison se fakogu ukunu adure ne mu otimi pia otiko seko ase duro ye bi ye beka bia na wo de che na wo ye na wo koduru ho wo ye aduane edima ukunu hu se da bi aduane we nkwa de me de duro gu mu no minim se minim ku na titi eni to ho de duro ntimi titi we ni so sa e ma hu se da bi wo de poison ku betime wu e ma ni fi wa dream right after say wa dream sa dream na e duro no come back to it and because go for adwuma yom tata wo ti ase enye ye kwa akoye se bibi ensem na nsisi so because wo de duro e kogu obi agya no wo ti ye wo duro you are not of yourself enye wo nde wo ho ni okoye obi edro wo de adwane ko poison kogu obi agya no wo du ho no no e na wo nya adwen bi se adwane na wo de poison begu no wo bedi bi enu nti wo afa poison ngum nti ho no edro no de na ko bae de mpa e na sesa wo do no ho biem ana se do no e wo conditions wo ho se wo timi drink kakra e ma wo ho ente no kwa de Ghana for se wo mo nti ase na papa na nsem o de tu da na kwa se papa ni wo na aben no na ne yero no kwa e boa no because ne wo na aben na nka obi e ko bedu boni sei na nyakupa age o 2 times 2 good times we say third one and two and so na obo say o yero no de timo de na so ope wo eyi we fi at 34 asa ana ebi so e ka se da bi
ensem no ye hwe ni so ye ase eye kujo gato ni nsem a o ka no tumi se wo do sonkopa ema na yere no wo do na yere ni anyway anyhow se na sem city bia still na wo do na ye hu ni se na yere de enfonso eni hu te de ya nipa na fom enu nto ono na ode na yere o se na yere afom na ode ne boni ache na and na police for enti asesa because attempted to kill and then boni ko monye ndi obiem ti won nya ne re emfa emanu ebi so ka se odo eyowo na to papa kujo gato because anya odo eyowo a enka papa we ni tu owo pa we ni tu owo se won pe krapo se we ni krap beta ba won ko be obiem because wa hu na wata tv se wo pe kwan se ko be poison ekun na ebiem so wasa anya kokudro eyi sika ede ato uti so se obi embekun no nkenti ke no krap se se nke mbo hu krapo se we we de wonye ni pese se won be na wo kata wo do ne boni ache ne kwa a police for wo de boni ache wo de ne boni ache na enti police for enya we re ma mbo efe ne de na wanga se mu unnim de wo ye efa wa brabo enwo nsem de AAP comment a wo de abetu dwa ewo ahase we dia wo de aba efi Sandy or say this man is playing with death. He doesn't know what is good for himself. Or also a trainer dream. Ola Depo Julius Edia what was that woman will kill him. And it's a matter of time. Ono do nu say a year or bano say omu jano ema ne bani kluche bi ma wo be kunu eye emrenkwa and ebesimi atre. Jane Terry so Edia what about say this man is something, a love that is beyond death. A trainer dream. Susanna Esodia what about say the man is insane. He should do some check-up. This cannot be right. I don't believe what he's saying. That somebody tried to kill you on a 2 times occasion and you still think that the person has enough gas to change. Look at this man psychologically. Also, actually, I say, yeah, police for and for papa no so enko a hospital. Ni enko hwena jimi. I say shock, trauma atono so ama ohun de oye no. No obi anka ye bekum. Na premier no nko a yakopo tima ju afi owo mu na so na wo prese premier nsa no yiri nsa mra wakom no nta metra wo nchen hu be hia pass be hwe wadwuma mu se bibia eda so wano sa we su afim musa edia wode about say I can't believe this. Is this just a story or can it be real that a man is begging for his wife who planned to kill him on 2 occasions to come back to his life? Funny word. We su afi Enoch Didone Emisa. Life is full of mysteries. Yes, you have forgiven her because that is what the Bible says. But think of your future. He was supposed to poison you. She was supposed to poison you, but she could not because she always eats with you. She might also die, so she could not. But what happens if she is released on your plea? Mavis is a dangerous lion in a sheep clothing. Remember, she kept all from you and denied when you even asked her. You sacked the man from your house, but your wife still goes to him. This is no spell issue. There will be more spells if she comes out. Thank God you are still alive to be pleading for her. Mr. Gato, go and sit somewhere and care for your children. Also, Chena, they will say, hey, sa wo be ya wo pa cho kasa wo de boni acho no when facha de no Bible crack kasa wo be fuma fa ne boni eche na so say wo pa cho sin so for wo yiri emre onu ka hu ni say waye baako waye mienu ni nuemu no wan kan kire wo wutu be ma ni firi ni wo fi ho no say won ko bebi foforo no wo yiri so etu edi na chi etu anamoko ne nchen na hopo eno nsa ko bo po so mbekun on the second note no enu nti ma hu je say ma waje emre fe ne hu ni say wo yiri no won sesa ye na hu ni say dro bi na ye na say dro no etimi ntukọ se na otimi fi na dwumu etimi fifie ekọchia be ma na obebi ebo po fa hu no sa na dro no be sa na chi aba ebre ebe yi na fi prison e da bro ntebe ya fa wo ma na pe wasumdie na pe bebi ekọtina because ade we de enye dwuma Patrick away eso e dia wo say he loves his family. Okay, not like you don't want to forgive her, but that you want her back is a serious issue. Please think well about it. Also, Adrian or say, yeah, Papa no envy who no money ye answer na they win wapen the back. Wait, the chapter if I wouldn't Rashida or say, I don't even know what to think. Really, this man wants his wife. Or is it because of his age? Does he think that where he has gotten to no other woman will love him or what?
or he doesn't have anybody to care for him and his children in his old age. Really, this woman has done something to the man. The one who has the spell on him is the husband, not the other way round. And also, actually, the one he said, the year who be able to so. Ah, yeah, le draw pa eye ekunu anke ye bekunu because in ye draw ene dey na enka won hu owo face to face ent na se o da bi owo wo mo wo kwan se won sambra na afa bim because ye draw bi na ye wo gudo ni so a enka won pa chocolate se na era on 1 and 2 occasions what try se obekunu no enka won pose ye fa na ere ensambe no sa ne emetra nka na ere no itimu ni esuma enka ye nche no nti wonya kra ambo no na wonu mo ne ye ne draw nte be ya oma edro no entity efi neni eso ebuzafo Ghana for de wo bia ene na adwen wo bia ne de obeka afa asem na so we Ghana ni na ye mahwefo na wodi mechi anti mitra wo so adwen awofa ensem we fetu dwan se Mr. Gato police for actually so wo munya ne ri emu emma no because we no the won phone so no ne kwan mu anu no ana se ebi mu hu ni se ne ri no dangerous enu se bi wo be hia pass ye den beto police for akache ni dem no obetimi achewa adwen se na mechanical no we comment section na biom so share video we efama wo bibia midi adina na ama obuso aha ene mreba mkwan am di dwumedi no esi hye so na me ye adoma ye beta edi enhyemu biem makram.